sen menin basım. Halkımından ayvecik kazan, halkımından ayvecik kazan. Сонун болду. Башталыш нормально ошо. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчүлөр, сиздер менен жылдыздар менен дуэт программасы жаңы да жаңы просто. Саламатсыздар урматтуу YouTube каналын жалпы көрүүчүлөр. Ошондо мен жылдыз болуп калдым. Жылдыз болду. Койчу. Мен жана келе мындай эле драмалмын. Сен жылдыз десе болот сени мисалы. Ошо жылдыз менен кандайсыз? Жашыңыз Жашып калдыңызбы? Куш келипсиз биздин студияга. куш келдим. Эмне жаңылыктар, чыгармачылыктар, тойлор. Той, Кудайга шүгүр, кыргыздар билесиңби, кыргыздар. Апаса тааныштырып, жакшылап тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто эң мыкты алып баруучу, эң мыкты тамада биздин агай устатыбыз Аман Ибраев. Ар бир үйдө той болсун дейт туугандар. Той болсо жакшы болот, жамандык болбойт буюрса. Саламдашсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргыз элим. Бизди көрүп жаткан урматтуу, сыйлуу кыргыздын чыныгы патриот мырзайымдары. Кирип келген жаңы жыл эң сонун жылдардан болсун дейин. Февраль айы башталды буюрса, мына бүгүн ачанчы февраль? 4-тө. Эртең 5-и. Эртең 5-и буюрса. Той бар бердиң? Эртең жок той. 5-е салыш керек. Эртең менде барды го. Жол. Ошол жылдыздар менен дуэт деген эме ар бир келген биздин кандай чыгармачыл инсандар болбосун, чогуу ырдап, көңүл ачып, ушу көрөрмандарга бир аз болсо дагы эски ырлардан, көрөрмандар сүйгөн, суранган ырларды ырдап бериш. Эң туура. Баягы бала кезден эле көп эле жигиттер ошол гитарага кызыгат экен да, ошол убакта мен да бир кызык калып ушул гитара өнөрүн үйрөнгөн экен. Сиз гитара өнөрүн окугансызбы же жөн эле? Мен тууган жездем бар, Улан Асанов деп, ошол. Бар үйдө уйгур жүргөн кезде эле күндө кечкурун бош эле ошолдо отуруп эле биринчи үйрөнгөнүм уш баягы болгон да. Ошол болгондо чын айтканда музыкалык билимим жок, бирок бага айтып калдык, слухуң бир аз жакшыраак депчи, ошол слух менен эле. Куш келипсиз дагы бир рет. Ыйлайбыз. Кудай эле, анткени бүгүн көрүп отургандар баягы гитара менен ырды сагынгандар бар да. Гитара менен чыккан өзүчө бир башкача да. Мен биринчи ырды сен кайдан үйлөнгөнсүң? Мен өзү Алабукалыкмын, Алабукадан үйлөнгөм, Көксөрөмдөн. Мен атам билесиң да, Нагмат башчысынан апам Оштун Ноокатынан, мен да Ноокаттан үйлөнгөм. Бирок өзүм Карасуда төрөлүп өскөм да. Ушу тамашалап калам ал жердечи. Атам Нагмат, апам Ноокатты, мен Карасудамын деп коем да. Мен баягы Карасуда төрөлүп өстүм. Роддом Карасуда окшойт да. Роддом ошо властьтын каршы дегенде Карасуда төрөлгөм. Эми айтарыбыз ушул жалпы кыргыздын кыздары үчүн өзгөчө, сен Алапкадан үйлөнсөң, мен Ноокаттан үйлөнгөн болсом, кайынжуртта сыйлап койелы. Баягы ырыбызды ошол Ноокат, Алабука, Жалал Абад, Кыргыздын бүт жерлерин айтып өткөнгө жетишели. Канча жерде айтып өтсөк, ошончо жерде айталы мүмкүн болушунча. Ошончо элдер көрсүн. Ошончо Элдер комментарий жазсын. Ооба. Эми мен анчалык гитарист эмесмин сизчелик, бирок колдон келишинче. Мындай, биринчи куплеттин мен ырдайын, экинчи сен ырда. Ак көйнөк ырдайбы? Ак көйнөк сен ырдайсың, мен көк көйнөк ырдаймын да. Хорошо. Көк көйнөк кийсең, көңүлүм сага бөлүнөт. Көркөмүң мага күн нуру болуп төгүлөт. Көңүлүм чында бурулуп калды Ноокатты кылып. Көңүлдү сырым көксөгөн муңум. Көңүлүм чында бурулуп калды Ноокатты кылып. Көксөгөн муңум жүрөктү сырым. Ак көйнөк кийсең, акылым сага бөлүнөт. Ажарың мага ай нуру болуп төгүлөт. Ашыкмын дагы, ашыкмын сизге Алабукалык кыз. Атайын менин арнаган ырым. Ашыкмын дагы, ашыкмын сизге
көксеректик атайын сизге арнаган ырым улуу. Эми бир проша пойлгозам. Өзү негизи ушу жандуу ырдаган ырчыларды негизлей ким болсо да жандуу ырдаса мен жактырам да. Мен ойлойм ушу уйрмандар дагы чындап жандуу ырдап атканды жактырат деп ойлойм. Анткени Аман Ибраев бардык жерде жандуу ырдап жүргөн. Мен дагы сизге суроо берейин деп турам да. Ырчы болсоз болгудай да. Мен өзү ырчы болгомду болгондо. Мен анчалык бекерчи эмесмин дейсизби? Жок андай эмес. 98, 97, 99 жылдары мен Зами мырза менен бирге ырдап жүргөм заманда. 98, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 6 жыл болду. мен 2003 мен Бишкектен Америкага келип кайра 2004 келсем Кыргызстанда Замир Чылдыз жан турган кезген танис подождём мен чыгып ошондо бир ичим күйгөн ой ата-ана кала берсе мен деле чылмокмун депчи. Чак Кудайга шүкүр азыр кайра бул чөйрөгө ошо тамада аркылуу келдим. Тамада менен уюштуруу иштер менен келип кайра ошо чөйрөгө кирип азыркы учурда ошо чыгармачыл ошол достор менен дагы бекем мамиледебиз да. Кыргызстанда бир эле ырчы живой ырдайт экен да. Ал ким деп сурабайсызбы? Ким? Бактияр Токторов. Ал дагы фонограмма ырдагысы келет экен, просто ыр жактырганды акча жок экен. Эми баягы дагы бир чыгарма катып берсек жакшы болчу да элдерге. Ошол жакшы болот эле. Эл сүйгөн илгерки мындай ошол ырды укканда ошол жашообуздун ошол убакта болуп аткан окуяларын чагылдыра турган ырлардан бирди ырдап берсеңиз. Сыймык Бейшекеевдин калемине таандык чыгарма. Сонур. Ошол баягы жерин дагы өзүң каалаганча өзгөртүп кое бересиң да мындай. Бардыгы мага экен деп кое Мен берет. билем эми экөөбүз даярдыгыбыз жок кетип атат. Азыр мен баштап бергенде сен улап кетишиңе ишенем сенин. Даярсыңбы? Кетти. Бишкекке дагы коелу. Бишкек жака кетесиңби? Акыл болуп мени Бишкегиме кетесиңби? Жолугуга чакырайын, жолун айтып келесиңби? Анчалык көп кыйнабачы, алдама мени сезесиңби? Сагарнаган сүйүндүм, кадырына жетесиңби? Макул болуп менин Сиз айтып көрүңчү. Фуркатыма кетесиңби? Макул болуп менин Ташарыкка кетесиңби? Ташарык. Мен көчөмдүн аты да. Алабука, көксерек, ташарык. Ошону айтып коеюн дедим. башкача болуп кетти.
summer sky. No 1 July. No harvest moon to light or tend the August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly inside. Near given sent to all the Christmas days. Are you playing guitar? Yes. Yes. Do you speak English? Yeah. Do you understand? Comes up like What words do you know in English? What words? What words do you know in English? No. No. Almanit. Apple. Үйде. Cow. House can. Так, подожди. Сұрай берем. Алабұқа менің районым. Районым деген не деген? Ошол районға шашындай. Region деп қояр. Region. Алабұқа Алабука is my region. Рахмат. Мен аяғымды Америкаға кеттім деймін. мен аяғымды сүйем дечи. I love you, Урматжан. I love Менің деген не болды? My. Емайды. I love my woman. Мен мені байғылдаса. Сауғаттарында тамаша керек та бұны. Шо сапар екі байтын олғаны бірді дойлы ба? Бұл өрет. Біз емми чоңойып баштағанда ошоларды болып Süyömün seni canım, gütümün seni dayım, gütüp çürüp seni canım sağındım. Ardaktan süyöm seni, aldınım gelçi beri, adaşıp kaldım kocanım benim. Unutan seni, unutan canım seni, unutamayacağım canım benim. Unutan seni, unutan canım seni, unutamayacağım canım benim. Alabacı sen beni, kıynabay canım deni, adaşıp kaldın o canım benim. Süyömün seni canım, gütümün seni dayım, gütüp çürüp seni canım sağındım. Unutan seni, unutan canım seni, unutamayacağım canım benim. Unutan seni, unutan canım seni, unutamayacağım canım benim. Unutamayacağım canım benim. Көргенде айтып қалды да, сен жашауың соңына аман, сен саңа жырға алды, барасың, 4 сағат сөйлейсің, көп уақыт қаласың, үйге келесің, ұйықтайсың, тұрасың. Мен айтамын, өзім жығып, бағын сөзін ұғатып, аның сөзін ұғатып, өзім шындаймын деймін. Андай емес та. Аллахым ай бізге ырыс қойған. Тұра, ал ырысқа өзінің теңіменен, жоқ.
Aldadı meni ak suyum, almaştı meni süygönüm. Tahmin asılım bozmagan, tazası var bu suyunun. Tazası var mı, var mı, var mı, var mı? Tazası var mı, var mı, var mı, var mı? Çalganı var mı, var mı? Yazganım var mı, var mı, var mı, var mı? Bilet elin, Söyleyeyim resim bir. yürek tuylasa. Çetesini olacaktı. O kırmızılıkтай bolup kuralı, baykamaksan bolosун неге? Karap koyup sende surarım, sözgө sözdü aramuladım. O cemi sağan arnap 4 sap kuradım. O cemi o koyçu mahabatırdı, sen üçün devirdap duramın. Dangır jolda araba aydan, o cemi jürek ozgopurdap bireyin. O cemi savaşçının jolun görüsötüp, o cemi Daniyarın boyun senin, boyun senin. Boynuş. Kolumdağı şakegin bari, baykamaksan bolosун неге? Karap koyçu maga bir жаңы, edepten men sebep табамын. Bir günü үйгө men келип барамын. Ой жами бул койчу мага жүрөктөгү болгон сырымды көздү жумуп айтып саламын. Dangır jolda araba aydan, o cemi jürek kozgopurdap bireyin. O cemi zamançının jolun görüsötüp, o cemi Daniyarın boyun senin, boyun senin. Cemilan! Отырғанша бізде бүгін Асат медиасынан ушундай бир YouTube каналына иштөө мындай атай Конок болуп. конок болуп аткан кезибиз. Жылдыздар менен конок деген. Биз деле мындай тартып койсок болобу? Болот. Асат медианы тартып чыгарып коюн. Өзүн Асат медиа деген жигит өзү ушул. Мен тагам болот тугандар. Тайкен болот. Менин досум болот. Баягы бизде Инстаграмга прямой эфирге кирсең айтып аткам. Эмне кошпой атасың, мени кошуп койбойсуң деп. Коша албайм дедим. Кызыгышуу. Саламатсыздарбы, эсте достор. Актылек кеп калды. Onlar актылек кеп калды. Акта кеп калды. Каяктан келдиңер таластык? Жастары. Каяктан келесиң таластык? Жаңы эле түштүм Малазиядан. Кой. Эртең кеп Малазияга бардың ба? Малазиядан жаңы эле түштүм. Келип эле силерге келдим да менчи. Эмне алып келдиң Малазиядан? Сумканы алдым өзүмө. Канча сом бар? $1 бар. Доллар. Канча? $780. Уй, тану. Eskiden
ен туран кыштагыңда эбактан эси жок деп бузбагыла түбү бир тууган болом мен силерге төңөлүп тизмеңерден сызбагыла төңөлүп тизмең ой түбү бир тууган болом мен силерге төңөлүп тизмеңерден сызбагыла сызбагыла озоргон бостап турсақты боюнда бордош бир бар деп ойлогула ат эне ак тилектен салган эле арбагын улут кылып койбогула ат энем ак тилектен салган эле арбагын улут кылып койбогула дейтін ерінше койбогула башымдан көрдің бе Керим Тұрапов мына үшін талант дейді біз жетпейміз башымдан біз шығарғанбыз ғой мынаны ақына берсін да Başlayalım. Эфир, а? Ақтілек Малайзияда қадырчы? Қадырға Египетке кеткен. Келдік, а? Келдік. Қышында біздің жылдыздар айрықша ойшықтарында ес алғанды жақсы көреді ғой. Савайлықчы? Савайлық біз ал, октябр. Октябр біле. Қарасудың октябрынан баш біраз чоңырақ бола. Садық. Алай қиятты салған? Ол асал айында да қазір. Қандай? Асал айында. Неге асалай? Үйленді ғой. Балайында ғой. Балайында. Мен ойлаймын, аябай соң ырлар болды, сөздер болды. Сен менен отырған эфир жағат маған, негедір? Көрермандардан да сұрап қойылы, егер де эфир жаққан болса, комментарий қалтырыңыздар, ой пикір қалтырыңыздар. Кейінгі эфирге кімді шақыралы, егер мүмкін болса, кімдің аты көбірек болса, шол ырчы, эжеби, қайсы жылдыз болса, шоны шақырғанға біз сіздерге сөз береміз. Денсаулық барыңыздарға құрметті құлдызайдың бұйырса. Қош келіпсіз, келіп тұрыңыз. Ашылтар көп болсын. Сізді шақырып тұрайлы. Асат медиаға келік. Асат медиа күшті бола өз кішіне оған мен. Шайтанның кішіне кейін оқытайды көзі. Все? Шайтанды да қорқытады. Ғой? Игілік ішіңізге үйге салам айтың. Баяғы обычный студияға келгендерге мындай ақырында бүткенден қоштасып жатып, бұл біздің демеурчүбүз деп баяғындай
бир белектер бере берет эле го. Менде ушул чоң рахмат деген белек бар. Все. Демечи ким? Демирчи жок азыр пока. Демирчи кылгандан кийин ал скапар көрүп койгон, ошо эфирди. Ладно, хорошо. Мында. Давай. Кол күрөшпөйсүзбү? Эфирди бүтүрөлүң кушубуз. А то уят болуп калсын да. Пока. Багыңарга сүйүү.